Paciente sirenebe consulta matam fulan Febrero tinan rihun rua ronoloresin tulune hamutuk rihun sanoloresin 5 atus ruahat entre número ne paciente phone hamutuk atus hat hitunoloresin 5. Chefe Unidade Departamento Oftalmologia Virgílio da Costa Pinto hatu assunto neba jornalista Sira e Hospital Nacional Guru Valadares Dili. Saya pulang kota Febrero, total paciente 1.204 no total. Total paciente e paciente phone neba durante consultanya paciente phone 475 435. E depois idan mai review 710 kiranya review mai kontrol ada. Neva total mane 587 fetal 616 pasien. E adultos 1.109 orang pasien. E labari 14 anos mais praia 95 orang na total pasien. E depois ba diagnóstico ini problema ia hailit matam fukunene 82 ne baraglio e baraglio catarata mana mai idade Korea tabalete 60 tabalete sila ne catarata ne 302 paciente. Chefe Unidade Nemostian, durante ne paciente sirane bema consulta balung hal operação catarata hamutuk atus tolu rua no hal operação de hitunolu racing hat. Tamba Dr. Sira Hospital Nacional Guru Valadares na inhadet kada lorong atende det paciente na insanulu. Aliende ne paciente con diabetes hamutuk atus ida tolu nolu racing rua. Di hal operação catarata 78 deteresium 10. Tama saya mabe paciente neve mai consulta 80 ya alias ida neve mai consulta catarata 302 mas bem a minha operasi de dia 74 tambah doktor ini naik hat atau sira alus horário e de declaração ida. Neve operasi ini lanesan ida mai kontrol lanto lorong ida bele la operazione na insanul vale atende tanto ini volumenya la necessita consulta e l'operazione la necessita total me da wahe na mencionane sertan Nia dihantang número paciente catarata Barak mai husi município. Reportagem Ana Rosária Jacinto Cat Televisão Timor Post. Janela informação by Emma Hotu. Atu reta informação atual diakliu kita haluha haneham botão subscribe, like, halo comentário no faz botão ba mídia social Hotu.